Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, Kecamatan Belawa bersama keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Komite. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, mengingat karena kesehatan kurang fit, tidak pernah istirahat sejak mau masuk bulan Rabiul Awal sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesehatan, memberikan umur sehingga bisa menyelesaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah tusyukur maraja lorisesya rajana pung Allah Ta'ala atau pada angka hadire rilana yorong pak barakai pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah titamanan itu anak-anak tak apa mulai anak-anak pau ya letu anak SD. Alhamdulillah letu macu itu teman-teman lah. Alhamdulillah magalo kumaku yehe ananapau mace ora nanapau napaindo na menre to nenena napana SD. Alhamdulillah berarti magalo kumaku ye magiro berarti kerjasama orang tua dengan guru dan anak makasing. Insyaallah kumapako ya modelnya. Insyaallah malam itu matu julaleng anak apo tak kumapako. Nasaba kumakasing yewe kerjasama yewe si bawa. Tumatuan na anak-anak si bawa guruna. Insyaallah ede nama susah iba guru ya ro anak-anak boleh ke guru. Alhamdulillah tanah bodoh ya ro anak-anak tak mana ro mancaji bi anak-anak yang soleh masalihah. Amin. Dan rialupai masalahwa nama pasalama lori alim alabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaji akacuer lor di mana atau bersalama rilino mati rusul monrina kong Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pertama narekomelo ya kacueri alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu pakasingi tapeta kung makasingi tapeta pacho ito anak tak makasi tapet na peko gicarana na makasi tapet na yaro ananae satu ya naritu dengan ilmu pak disenge
makasi tu tepat na nanae ko makasingi pak disangan na tegi wadi nalolong ya pak disangi pak biasa anata tama rilalang onro na burano kung Allah Ta'ala katuduan rupa tiga ro satu ia naritu sikolaiwe patuntu pak disangi tabasa nata lo masih sekolah ye ko ikam beti galece ko guruna aja tamacai yak kadai-kadai anata ko guruna aja tamacai inanna i anata ko guruna aja tamacai igalece ko guruna aja tamacai apa perjeng ka dampeng bu yeri di rio loro mai masih sekolah koto igalece ko guruta na tole suma pisang na tambay ngami to matwe sedia meton ya raju masila asal mapisan ni perja ngada apa bu eko ya pagasa na jinna ka pagasa dewa bu kamu pagasa na jinna ki iladangi timuewe matai pura mana rasakan kulisu ki mapisang igan rusum ya jumasila kotanya pala pakuluku tawata aju colo saya masih ingat apa yero kong kami sana deni apala nagalece ki guru agama ta apa yero ya guru agama aku aja nu teposan na tumohi maku kue malampe me yero kanukuna yero bate pagalece na ngkamobi maku kue koro tujuna puna koro iya kau pak tapi mabaraka iya konanoko kina na magatoni ha tita mana tu pak berje ngada apa pak tita mana tiaro madece magasana tomate riolo ye magasana betul-betul metau ko tomatuana si bawa guruna magatan na tita mana itu satu namun ni cendeh pak disengak ko ibahamui baraka itu satu jadi manca jiwa perengerangi ku ibu maka dah kamana bahaja senga dia makun retogi anata asal inanna iku guruna yari galece iku guruna aja tamacai ada cenganam itu apa desa gaga guru jangan melalui mana proses itu satu. Yang kedua jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah pak biasa ya ro anata ro ko boleh sih kalau pergi nggak dampo pak disengap becu aja sih tongan ye tapi taruh nih pak disengap becu ko ye tomiri di iris pacar ramai daripada lo ya asal ngalewe mata andre ladan namun ini de tepahang contoh. Yang kedua nasa ngalena ronda alena mata camaro makada agasan na ampe-ampena na naik memang perlu tanya bawa guru na wadi pa guru namo ini tomatoy ko boleh contoh beco na bawang kerasui anakmu kolisui aja mu pak biasa nak demper ya ro tesek nah itu sih di tomatoy Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, adek pulang. Pian ni tesak muka tu weh. Huru kahan. Abe aja. Taruh si bau madeci. Ya ruta sekna. Apa wasilik na tu kue weh. Adar-darana yo tak nahi maroki koro. Aja mak biasa sembarang ni. Itu satu. Yang kedua, kamu bak guru anakmu ya langi PR aja nih kau jamai. Kamu apa kuro? Engkau? Desa na marigaga iba guru anak desa ni iba guru tapi aja nih di moki. Pak guru titi togi urubu ana lenget togi bena yero lopatogi rocen taruh nih
Nanisa tu guru na, tapi ko naruntuto ni guru makurasaray. Cakaro bawa mimi teh nasang oki nama na yewe he. Kerja nggak dampeng. Jadi itu ibu dik pak biasa. Tarik teri biasa tiar naik ko iya unrani ko makna. Ka biasa teri dia mai masage. Nah desa dia tu nason na lo salah ko ma pacecer kiri to mati ko na. Memang lebih miri waktu baik cuk na mu fateri daripada maraja na fateri ko gara-gara ape majahan. Asang kelo na riolo. Alama sea mua taung na ompori sesekali na sabari waktu baicu nah de memena engka nak guru baicu tak mitu nawadi sisa nareko matowani masusani agar nasaba maraja nawanawani renge poletonikut itu agar semangat dari orang deni palaso kimat de ko deni iya lo kelo jolo ya pura kimela do napi lo kelo ya jadi macam juga parengara tungalada na sangyon nalena papacam makata cam makada aja inang kanan lo anakmu tapa muturusin na maga ko may ja ini riolo ramai malalami boleh sikolay memang kotolo tama sikolay we makasipata mana wajwe de memang na ni malalo ki riolo ramai ko jok ka sikolay masamo tuhute makukoy masa waktu olahraga napa baju lang kalolodasi tegilong ay de menul le madeceng pakai angin mo tu yolo asal makasih itu pakai angin mace mana mo itu lainnya nama siri-siri mo tu abe nama ka masa waktu olahraga napa masuk olahraga sanera apa sih sanera Saudara kainero ko hari Senin ni wajuna mesuni ini riolo ramai maka ada beda dulu beda sekarang cocok nih beda dulu beda sekarang maka toni hamaku kue modern boleh silakan canggih boleh tapi itu ampe aja ampe melebih maga sana pakai nama jolo ini riolo rame macam mana ni guru tako masua juta aja na to mabela masalipi bawang yerbasi aga sana salibita bawang eko salibi yerotannya makada aga sana rosalibi aga sana memang ni balalo ki mako ko de nagaga sititai namo ko sikole wadi tolenga maguru matinro wadi ngaga maguru tapi alhamdulillah mako ko menteri baru ni makasing itu insyaallah ibu itaro jadi bagaimana nama tu anak itu makasih pakai baci nak nuku deni malalu kita makala seriolo romai ko deni baresi makasih barisange kori saliwa maku ke nila de nagagam apa kor iba tato siap hoy makasih manangan de hoy pares samanang terutama ikan ukwe napi bici pak guru meni padahal itu ia di pak guru nana mesala minta maka deh paci ya ro numuro malampe kan ukuna tu non remana seta tu macino riolo ramai loki anu mau kasih kadukwe na malampe iwape riolo ramai magaton ita na riolo ramai matoto mapa jadi napis dia na pak guru memang ni rosuna sunana na bita dia na wadi macarepa harus kumapacing ibu di
ya apa dito mate mako ko de nagagata jampangi kapang. Malah na Pak Guru anak-anak kada na aden coko. We na pes dem Milan ni timuna. Nah pes de jo kasih. Daripada aku makan dan kepenampilan apa ko na ya tidak adalah masalah. Tapi kok jo kasih sekolah napi kelas SD mak bara-bara di timuna mak buru mata palsu nyaga habe. Mama sekarang nih. Toba kalau di Allah Ta'ala. Ibu di kemudian yarko magi senaro riolo romai di romai, tapi mudah-mudahan itu masih diterapkan. Tadi deh Pak Guru terok baca padangan Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Terutama ya lisannya Pak biasa nata iye kai Pak biasa ko guru tak iye aja ma polo-polo aja deh di riolo meka apa ko mau jendela na riolo ro baye ko to tudan na ilalem nang ko jojo na guru taonin na sabatuna tapam lari ni makasi tudang maku kwe wala ko taila billah ang kani guru na tama kamo bi anak ni sali wasilalu gora ni guru na masuk sebentar Pak aba guru kasi meta uto loy na karasi ang karo unda-unda makalalainya tapi macara mabawa mi ang kani ngabawan ni paano mo macara makin ito na laku tanda tangata tapi irampe bawa ibu di Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kuncinya itu kalau makasih tepat na itu anak-anak tak tu wija-wijata pasikole. Ite, ya kipasikole kan ka guru agama. Ini satu. Oh sukera karena sampajange, mapa ko bacaan sampajange baca-bacaan ko temas sampajang. Mapa kewe jangan durhaka sama orang tua. Iba guru kemana tuh? Macam mak bahasa Inggris, mak baca bahasa Arab, akidahlah, SKI, Fiki, ni semana? Gotong royong, kemana tuh kok pendidikan keluarga negara ange, IPS, hubungan terhadap sesama manusia, saling tolong, kemana tuh? IPA, ni semana? Kalau mau pakai carana tuh, mau pakai. Jadi ya ridi guru agak sana tuh matu baca sangat denalisu aja tuh si kesini mula puro guru nako polisi komisana inoko papa dan ya kayak apa lomiti di anak ubah kami gana mata pelajaran. Jadi ko caki inoko anata caki igasa caki berdiri anata galeci anata pak bawan nih iditona Pak Guru bahasa Inggris, agama, matematika, IPA, akidah, Fiki, SKI, bahasa Arab. Insyaallah ko denang kamu jangan sinti ko. Hebat pada dia nggak dampeng. Iya tuh kota Pak Guru na pura Pak. Taku mah honor Pak. Masa ngami tuh gaji na guru kasih makan mege kabi. Dia gaji itu kasih tanpa tanda jasa tonga itu majami loh. Nana liam mana mi bensi itu nana itu dia itu nagana. Kau tolong mah pikiri dunia. Pada mata tuh di reke pacara mewe reke. Dia itu nasi itu. Perja nggak dapat. Memang Pak. Pimuemi je itu tolipawi makada ampelo madoda mana ada sana si terlukewe koto ma bahat pasti na pa makanan ada si terpa tometa na to sogi bene yari lalo sorry ye abe na bene yaro pa ilalo meta na to sogi de na kasi na meta na to mangoto fortuner bene magasan na mabajero sabor memang metan atau mangoto aja bende apa korilan verja nggak apa tapi deh ayah sapura kiriolor mea saya mau sarjana pendidikan risang guru itu tambah tanda jasa aja bukan main apalah siapa kami kasih gaji ini ya riolor me honor masih ada dana gratis waktu itu 300 sebu genap pitulung napi terima dia gaga potong pajak dia ngapa wajud dinas tak mi matanda memang
aja nak kasih we. Jadi itu itu farji ngak dampo Pak. Aja lah aja kasih bako guru ini. Ko baral asum aja na to mabela Pak kanihi. Sikolata he. Lopo na bangunan na taro. Ko de na challi yaro salo tua na sidi himangi madodong anggaran na tegi lo mala kasih. Tegi lo mala ibatonga. Tegi lo mala. Jadi kotanya tuh balik asi tulung at tak mani di tomatuan na masumbang. Na di na lo salah bu. Namo de ga anata masikola koro ko masumbaki salama na paake yero sikola ewe masolo solo mataru apalanna aba aga milisane ko sikola tuntu pa di sana. Abe. De na lo salah. De sana paake jokat tatang alela koro pi tanian na pantet deku. To? Pak to? To enggak Pak? Palingan na pakai mi maga koti. Abe contoh. Pale itu jurusan ero. Dan lo salah Pak. Jadi kamu kue yang kamu lu galun na 50 hekto. Contoh. Ubomi he. Kade kudu pe kasih bose sa kue ase kue detor matunan re. Ula yar ga balao. Detor na solang balao. Insyaallah. Pagkasiran nyata innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung dari niat. Masumbaka koro sikolewe SD 70 masumbanga salong ngepa lolong miser lolong mai to bangsa memang contoh ye bahasa na ye ni ko pun na ye tarungang ye naseway kagak nak nama sekolah ko. Degaga? Sewe kasi. Maka de guru na kasi. Contoh. Udah pabale bose saku. Patapulo ka lalang masih di sini malingang iterungang apa ko sekolah na dua peta. Contoh. Abi yang menemanangi memang patwa gagay we. Asa yari dito kikulebo na lino tomelome barpasta bikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah dia nalo salah. Dia nalo salah. Napa kami matuntupat di sengi. Kerana sikole. Alhamdulillah. Itu. Jadi hari di balik kode gaga kyo makana deje gaga kasi dar kalukuku mega dia nama rigaga. Kaluku na aga masumbangan. Paling tidak muboka imolangi guruna. Kada kita siliteret tahe misalnya balik katu kasih kong kadena na kasih nalibo ka guru na wadingi pede masumanga papen na din na joka mapa guru manca jijuku ero joka si mapa guru na mo teman ya na deje tu na marigaga asa je yang ngaratu riolo romai itiwira kaluku aga guru ta tu mai riolo romai wicara makukue dena gaga tanting tomu tangi tamu ina segur naga na salisum mah nang kamagajin na mahaga abe si gandro sumata si lalu ya nana ede kakak cau na lari abe betaka apa ya caba ko nang katalimpau ibu te ite nana i di riolo ramai ko betaka apa mapakor metok memani Maku ke pede kampa mihana lah hola. Dah coy itu yang Muhammad kesiaga ni macam ni cene uparati kaya ro. Lah coko mata wa masih mai. Pungalatala. Tapi itu namanya anak-anak. Ya ko guruna na to ni lomano bate na nampari reside lari reside na bura matoka manca ji guru Pak. Napi tu maco tapa Kak malolo murid tapi maco tapa. Memang Pak dewa bunga-bunga Pak. Entah nama cuat apa ke Pak? Ya Tony Loki macai. Nade tona, nade ka jaji Pak ko dena macam apalagi kok ke siswa itu dani. Nah saya pernah di jabatan kesiswaan. Jadi nade na to masaga. Napi tu kasih nama cuat apa Kak? Padahal umurku masih di bawah umur.
leda. Awe macam tu nganaro. Nah nule kaba kue angkana nak nero pure wacara maboti kue. Nule angkana mega. Abe macam tu nganaro. Bene ya mu ba angkatona ma pa krobe itu ko bola. Iya bene mu ba kabu katona ma pa krobe itu ko bola. Iya, tapi dia mau ba indo ora de to bigang. Nah, ale tahu Bu. Aduh. Bu. Nasani kak cinta. Bu. Itu Bu. Jadi patung tuh Pak disang ya nata. Terakhir patame korona pirona ngalatana tegaro masigi. Rimpe anak mula masigi. Rimpe. Hei joko ko masigi joko ko. Yuko makada silalu na masigi taruh nira silalu. Iye mitu nama ja. Ko lato silalu na masigi. Dari taruh mato silalu buah. Ibu, oke maga kadera. Oh, pasangin na lorang atu daw pataru. Namo tu dah ngapa de tule pataru. Pak kadera tak kadera aju. Na oli mina buku-buku bonci eh. Napi to nakoro jadi melo dampa memang nakasi ko patta chama. Amma de uso paro na cara aku tu dah hura sisi kalu ya je ko na dena wisa makada wamba pule vega je namanya manyamat tada kasih abe kuasa komisangi makada ustaz madoko-doko kasih yoli tari-tari gabus awe pengalatas iya siap desa nagana anenengi kak kasih awe mengalat-alat dampungnya tamu dan ada bata cama maka ada macomok mua jadi dia nama di buku-buku na iya ugeso wi ubati titatup wi awe mengalat-alat mana kafasolang apa awe iya aja mutar singgo apa nih kesuramu moli kak jadi engkali apa mapere ngarama je iya toh asa kayak itu kita kamu makanya dupa biasa napa kalau kau pakadera gabus kak hama 50 pinapa kau dupa sampai malope bonciku awe bunga latala mapere narama jadi biasa nata tama masigi budi siko Pak niga lo manca di jamaah tanda moro moto na abis-abisangan nam itu ya ro anak itu ibu di alhamdulillah terakhir naro pata cama maka dia kasih tempat sampah alhamdulillah makasih mau aku mapa kororo pata cama na padahal langsung ya Pak itu je pata cama tomatu atak memang jadi aja kasih pako tomatuamu malangi tempat sampah. Iya lebih pacaran main deh. Ayo, dia mau ngabung apa dia mau ngabung perjengah kadang apa bu. Iya balik kode sisa nagagalo malanga aja na Pak tanah terwakat tanya. Ini buat tanya ya roh. Iya amu ini angka balik malaki alhamdulillah. Dia gagal malaki cari itu. Itu tidak mungkin loki mak melek. Pada je kadang apa abi kasina dalam mode apa angka menre ko macam madari lalu ya pacama salain re ya panitia anun na pacara may pangaji menre mana ko to na cama tapi de itu makawang de nang kawa to Pak pura lalu kapaya saju pura ka saju maka dia panitia assalamualaikum waalaikumsalam harenta loto ki maka oke siap waktu itu dia pakai oto jadi marental oto nak kasih letuk
selesai ringkas malah tona sabiri. Iya, jadi yang ni bensin, rental, sabiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi bukan itu yang kita kejar. Jadi kan biasa nang ka olo tak mampak ko menre otoy. Jadi menre nak ko to makade sabiri pak makadami kak ko ya. Kak nasa de pa to gaga. Menre kakak aga de ga menre. Nasa yero ane ka doko maka. Ade gili ko ni mondre gere celeng ni nasa. De gaga. Kade palolo ni otomo. Ite ko kajaspyong eh. Kameng camat lalu. Dia tu lah munafik. Cakap munafik pak eh. Sebaik-baik saya jujur jadi pengalaman kepada yang lain supaya tidak mau kasih begitu. Kalau seperti saya mau kasih begitu, ku maklumi karena masih muda. Dan apa ada ku macucuani kasih bako-bako, warangi teh hala pampasu. Jadi maka itu kok kecaspion rasa. Kamaga ni kaniga nasa. De gaga maka faktor ni dah tu. Hele tu maku ko dinang kana talibo ya rupani itu. Awe katonga saya sedih. Jadi maku ko engkau ka tawaku. Ha? Ubila ni. Engkau makasih. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tanah ya romanca ji tujuan. Mama gimagi pak di setengah sekali coba letu kaki, engken pak barakah Allah Taala ku di mana manca ji semangai untuk teman-teman anak-anak patunti pak di setengah anata tujuannya ko sikolewe maka dan kerja iwaja tarun yang ke iwaja bu maka ada masoli iwaja tarun yang kamu tu dalik nah apa sikola mungkin dena tabi anata kung kapat di setengah dena tabi asal tapatun tu pak di sengami anata dena tabi mau maga baja sanga dewe maja ampe na kubura mi watun tu pak di senga wala agiri agama insyaallah mau maga jana si pak tetek yang ka peringaran maka deh tapa salah karo madosa si karo berarti ang kami tepetna. Terima kasih atas segala perhatian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.